Pozdrav ljudi, ja sam Filip, kao što vidite danas ćemo da igramo Granny. Pokušat ćemo da završimo igricu sa drugim krajem. Neće biti kraj kao u prošloj epizodi, nego će biti skroz drugačije. Mada verujem da znate, verujem da ste gledali drugi kanali. Stvori vrata. Rush mode. Evo ovako, sada ću pokušati nešto. Čekam da ovo dođe. Verujem da većina vas zna za ovaj trik, ali čekamo babu da dođe. Doći će ona jednog dana. Samo je pitanje evo. 3, 2, 1. Bravo baba. Baba, ti si jedan profesionalizam. Čekam onda bakota ode. I znam šta ću onda uraditi. Kako se baba ti okrećeš? Ja, Bože. Eto vidi je. Da je barem sad ubagovana, ali neću ni da probam. Sad ako izađem vidjet će me. Javljam se. Krenuje.
Safe key. I see you. Meni je ovo poslati. Vi niste svesni toga. Tim ružnim očima. Samo čekamo da ode. Ode, ja ću uzeti mjedu, krenuti dole. Će biti gore. Onda ću morati malo da je zastavim. Čekamo da ode. Evo je dolazi. Diremo. To. Evo je, fuck. Jebote me usrala. Fuck. Meni ko ovom liku u igri će meni isto tako lupa srce. Ajde, kreni. Idemo da uradimo ono sa Slendermanom. Fuck you, Granny. Jebote, ne znaš ti kako meni lupa srce. Ne, baci ga. Ne. Grenica da me ubije, baci ga. Drop. Yes. Uspio sam. Evo je. Da mi se stane. Fuck. Ne znam zašto se ovako dišu. Ja. Do you want to play hide and seek? Kao da me pravo u srce puklo. Fuck you, baba! Jebem ti se. Ali ovo sam i tako da uradim. Dan 2. Zašto mi još uvijek poko lupa srce? Sad moram da zabagujem babu. Ja, o moj bože. Kako ću ja da popizim? Sve sam uradio. Please, zabaguj se, baba! Uspio sam!
Koji sam ja srećnik. Oh my god. Dobro, nastavit ću igricu, ne moram više mjeseca, ne lupati tako brzo. Ali, ništa. Pre nice. Dobro, sad da nađem nešto vamo. Ne znam zašto, ali još uvijek drhti. Gdje sam sad bacio ono... To nije tako. Čekaj, razgledam se. Možda vamo ne... molim ti da ovdje kod. Ne može sad da mi skomplikuješ sve i da mi ovdje kod. Jebi ga. To ti je gleda sad da komplikuje. Šta? Sad? Kako malo sad išli. Dobro, Battle Key idem odmah da rešim. No nešto vam nema. Baciti ovom. To baba tamo. Jeste. Jel vam hemera? Idemo da gledamo. Joj, pa ne seriji. Sad ću morati gore opet na ono. You are good, extra lock the main door. Zaključu ovo nešto dobro kaže. Tako daki. Sad idemo ovamo, valjda neću pasti. Samo moram da rush mode. Ili ne? Više. Ne, mrš. Ja sam nema šanse da poginem. Ja sam bio ovdje, bio sam i ono sad gdje sam. Bez ono zvonika i kreni ne možete doći. Čekaj, vamo idemo. Grepaj item. Recimo. Ima nešto vamo. Drugi točkić, to je to. Fuck. No. Poor. Ne idem na this. Idem se dole. Vam mora bude ono vidite onda kako što bilo. Da izvučem iz bunara čakić. Nije. Nemo čakića. Već 14 minuta sam. Brate mili. Ovo je inače najlakši način da se pripremim.
Šta je ovo? Gdje sad vamo? Cipi. Weapon key. Weapon shop ciger, onda se opet vraćam vamo. Ili gdje tamo? Jel dole? Ne, to je ovdje. Joj, brate, pa šta ja sve sad moram da radim? Dobro. Važno samo ću pređem granicu sa novim krajem. Brate, ja sam profulo i to tek tako. Mislim da je vamo Playhouse Key, ja sam sigurno je vamo Playhouse Key. To, znaš. Playhouse Key, tamo imamo točkiće, pa ću tamo najvjerovatnije dobiti Master Key. Pa da, dobit ću tamo Master Key. Onda ću morati onaj Witch Handle, kako se to zove. I kod ću morati. Joj, brate, gdje su svi prijatelji? Ajde, uzmi ga, joj, to. Stavi ga tako. Uzmi to i stavi i dobi Master Key, znaš. A sad mi samo treba hammer i kod. Ako ja ne znam gdje su. Tako da super. Ne znam gdje će da gledam. Vamo ima nešto, nema. Sigurno vamo kucam na komak. Ne, sve gledam. Sve gledam, nema nigdje ničega. Moram da nađemo ono za bunar. Mogu to da rešim. Da pogledam fioki, ali nema 100% da je hit nešto da kada ode ne, nema kada nema ništa slike, to je skroz easy peasy, gore nema ni koji sam ja idiot. Sad treba samo Witch Handle. Koji sam ja kralj. Gdje se ono sad budi? Da li je tu? Nisam siguran. Već sam pogledao. Što je ovo? Ovo je kroz budi. Evo, nema ništa. Svuda sam pogledao, evo, nema ništa. Babe, nema ništa sigurno. Ovdje isto nema da će to... Mislim da je vamo. Ja mislim da sam ga imao, samo sam ga nekde izgubio.
the fuck? Da slikaš ti poslikaš. Ja, nis. Joj. Nema. Ima. Trebalo se da povode s strane školu, vjerovatno će mi izaći iz granja. Ali će da pogledam još malo do kraja videa. Jao! Hvala što. Idemo samo da rušimo samo vratiti. I vreme da završimo granje sa drugim krajem. 3, 2, 1. Jel novi kraj? Yes! Znao sam. Nemoj da mi iskučiš. Dobre. Ok, nadam se da vam se svidao video, ako jeste, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poj!